pilih tanda iyoho iya, saya radet kopin sadu kita. Sekirad papatingayam ko let tanganakku, sekirad may kapagano let maganud sawo da suway mon isomok ila tanganakku soroho no, hali piad ay sa tulun da id somok dato, nga kinarahingan na pom nasili saksi ipili tandat iyoho iya. Kana padi kagu dilaban kuma di Yakub, itinamati tinimungan da watuhom itinohot ay tugu ipiningkakat ipili tandat iya, asili saksi da iyoho na po nga ako katali biti tinimungan da watu tid may rikot dia, paingka kanagi kadaw, sekiranya dat inapay tamodan ko nga arat. Ayat kalimon hapadam limo, sayra na padi tadaw suab, antakan na kaswabon ilaban na padihom, ay minaningudit manangakid nga daw, tanganak daw, minamarakat diyo uli na di laban ginumuli dahilad kaya nan siya. Nah, paingkah na di nawayan diyo ihirid ay antakan dat tindalanon di Yakub hirid tangaralan. Kumain na pa itong pinay nga ay mandi dati poson dato ilot nawayaan di Yakub ilaban di karay titi kamundat pibabasan. Ay muro itinapot kamundat mibabas nga ikoyonon dit ang pangkat-pangkat. Ay muro da harat yun di. Ay tagalat lahawang tako ketua kampung. Ay tagalat may dilam makamah, may ketua anak negeri. Kaduhong kad iri na patamudan dati iti na pakamon na mibabas misonong miagal na do Yakubom ilaban. Hilay tangaralan. Hilo imangku dot ay pinapaharoh dot makan-makan. Pinapayong kakat tapi babasan saksi. Ay tagalom isay saksi, isay na po hirim iyolo na saksi dot pipandilod antakan di. Tumbayaan ako dot ay ipagilitan dati iyoho iyo kayo nga haro hiit nawayaan dot ako pagiontok nga siyaw do kayo daharan no hat nawayaan tay ka timpud do nga haro pakasari ka purimanan dot ay nasalasay ipiyam pinayan tay kay kambalutan tay ka nuno na pay parundingan na business tay ka nuno nga nakita dati dot ay ino pay pagangatan dot kinindalanon keluarga di Yakub ilaban nga pibabasan. Iso ay osonongot ay piniyo ko na dilod di. Sekira na po tumalib biti kinoyonon nga kada na talib dot arat na tamodon ka irihit numan ipiniyo ko na diolo. Kamo na po may na pay laban hilad di Yakub araat na tamodon di laban nga ay siya rumikot hilad di Yakub. Paingka nang kadaw Yakub arat tapoy tamodon damoy dilad di laban nga rumikot. Tu iri di hipinyo kunan dilo. Kada ada arat tamodon. Itin dahot pagangatan nila panambarasan dati tatuang bayno. Hinggo dot ay ako'y no kaylo day pagilitan natin hari laid na piro na taon na kod miya anak tay kami yung pinay tay kami karuhang dot ay ako pi boros
na kopi gogol tei na kopi oduh, na kopi ngamo pendapat, pengkan lagi kadaud isuang da gereja nga agomo iti ati, um, 2023 naman di Tampinay. Mungkin da napahit case da kayo dihom di tahun 2000 po. Teko 90-an po. Nga tokom 2023 naman ti dendo. Sayra po di daman dati imbulay ay pibabasan do hiri. Harohi ti kagaton da ginaw dati. Kapuriman to kay iyati apoy topot. Painsala isiyo. Iya nga haray ginawunod mandada isiyo rumikot na may pakiampun. Nga intangan to kono polot ay kinendalanon di Yakub ilaban. Harohi lo kapilaso ginawo. Yakub nga tumogo di nakalasoy ginaw siya dilo. No Columbus siya paingka. Nga kita dati dat kinalimpupusan na pam kinasunsudan nila kinapitang kiadan dilo nga alumis. Ay so dihi magorogo. Ilaban nga ako ni ko harohot tamudan di siya mangantob da kapamanahan di Yakub. Yakub ka daw nga haro hibugya ti timpu datid. O kon piya ko iyod nga ngonto ko soroho do iyod di. Kadang-kadang iya hay mi karuhang nga iri kapiyo duha sumono no di karuhang. Saya pikir kau begitu ka. Iri ni saya pikir memirungo sumono ki. Ngonto ko soroho dot iyod di hot asaraw ditulun. Tahu-tahu do ni ko iyod di. Paingka nagi kadaw Yakub. Ay andasan ko di dot ka hari ti di bo. Ngoyan no soroho ngonu sorohod iyod di asaraw ditulun hali piad akon ko iyod di. Iri nanday mamirungo di sumono. Andasan ko dadit iyod di tasaraw no di bo kando. Jadi pengkurah pianga main na dati pari katok kumak kinorohingan santa bidit ay kaboling kahangan dati isuanget keluarga pikaruhangan tanganak keluarga besar magyam pinay pingkan nagid isuang gereja ay lan dati dat itinopot kababakan pagyam pinayan dati labi pendad isuang da gereja. Haron na po ti bohiton dati ti. Kada borosod aiso. Ilan na po nawayaan di laban ng Yakub nga papakita kumadatid. Ay itimpunon kaloydon datid kapag intutun haray piswayan. Mungkin datimpunon isuang keluarga, tay ka isuang gereja, suway boroson dati. Nga umbalo pagindad ang 1 taon, 2 taon, 3 taon kasimbahan no matindo. Paingka nala nawayaan di laban ng Yakub kadaw. Papakita kumadati dat ila tulun-tulun di nakatalib nga miha galid dati kapurimanan awayaan diolo. May to kono patahako kumakinarahingan son tabi kagaton dati. At tumbayaan to ko dat sera na pod mandati poin samoko kumakinarahingan nga harana paralan na kinarahingan dat ay manguhup dati gisombai na pahit kaboling kahangan dat awayaan dati di nga atalibambanan dati miyampay dat alumis dahi kalipupuson ina pa dahit imanimanan dati nga haraday pibabasan miyagal do Yakub ilaban. Aduyadit pahitiyon to kanala panambar sandled. Tatuang ubay no. Kung sikaw kumadatid insanan kanaw misisa to kod iswang nasambayang.
Kinarahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw da tutuong diti insan po dot nakapangimbulayahay da kaantakan dinawayaan di Yakub nagi ilaban hinggad ina pa'y kinalimpupusan nga iso it pitang kiadaan di talumis ay soot kinapagiragaragan suway ko pibabasan nagi batas diolo di kasari da sa pisonong hali piad sa pinsadu. Ipagilitan dahay o gumui kanto hit kantakan-kantakan da isuang gat piaduhan kapag teko aiso pibabasan nga tutuong no bayno sakirad harpa kasari kasiribuan no ginawo lisid isuang tisam tiso nga may nada patilambuso dat moed minggayo haradan dohot ay katutukan di talumis isuang nununupot penyelesaian di masalah-masalah o taguangan dahil insanan. Kung sigaw Tuhan, mantado sa kadungno, itinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Bah, kung sikaw kumad ginapagyampayan dati, siyaw tu anaruhoy. Nga, pangkurop ya, puji Tuhan. Aisa no pondo konta bona mukapirubat ako dot tatong kasuab.